ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Namar ka jingkiw dor jong ka umpniang petrol bat ka umpniang diesel kabalakta haduk kata-kata yaki kali kamai hak Jylla Meghalaya Baroh Kawei. Nakaliang jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle hak Tarik ubnai Rymphang arjar arpuwei kala shimia karai ban khot pelong da ka jing Sangeh kamai ka ba klemput sngi jong Baroh ki kali kamai ki badon ha Baroh Kawei ke Jylla kaban sedang Naduh ka Tarik ubnai Rymphang arjar arpuwei tat haduk baka sorkar Jylla kan dakhot ya keren penbet ya ka dor kemur jong ka umpniang petrol bat diesel. Chairman jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle uba Wandon Bok Jerwa haba keren syakilat patai kubor hadian ka jingya kendu yaw sembut menteri rangba ka Jylla uba Preston Tensong ulaya thu baka ni ka jing tha ya ki kali kamai ban Sangeh kamai Naduh ka ni ka sngi kalong hadian bau sembut menteri rangba shimla ai kano ka jingkular da ka jingtho nrei ka jubab ka bau la ai sya ka seng ka shulong ba ka sorkar kan sa syong perkhat halor ka ni ka jingdawa Hakaba nakaliang ka jongi iklampat ai kano ka assurance nrei ban penkiu dor ni ka dor bai kali ni ban penher dor wa ka pnyang ru nei nakaliang jongi bai insa syong perkhat insa khot ka meeting detip kata ka jingkhot ka jongi ka balano ka makalong no manta bubun sin ikut ik tang jing kular beverly ne kamda ai ngi ka jing tho te kamta nak leng jungin ka seng ru ngim sohun ya ka ik bang ngi ekran mantang sni te namar banwan ra ya sipun ki jing e hawi kendo bot pat ba nak leng jungi teng teng mun song no ngi sak nyum bisa ka ba ki ai pat ba ki ai ka jing tim ki ai ka jing mai ki ai ka jing nyum kam si so ak jungi ma kam ngelong ngiru ngi song pangmet wa tam ngin ra hayeng na ni tin thet ya ki khon ki la ni ki para persa hayeng asem te kumta nak leng jungi hi ya manta sipor ngakarpat ya bro kita kali makin ya tren kat ngi ka Meghalaya Joint Action Committee kumjuru ya ki drivers ki bahap ha ki bahap apa ki district repair jong ki east khasels ne jong west khasels jong Meghalaya hi berkoi ba kinlong ki bayasha te Naduh la sisngi kemudian Naduh la sisngi balang ngin bu beda ka strike kat ba ka sorkar kam parlamen pembek mardor ini ki berkoi dawa ke jongi mo ni mentangi dawa Naduh ka tax yang ba mental agen sistem orang tik por lockdown bung hapsi we khajna ka sarkar ko mla kita ki berkat manma te ke berkat kolong ba kayu rot te ngi kum kinong siu khajna te den ba ta daw ngakarpat ba Naduh lasi balang embet ko ko commercial vehicle makan mi sa surok ban mi kamai tat ondang ngilai penbet da kumui la ni sarkar kan khat ikran ngi mengniyo penbet kani mdi tang taksi all commercial vehicle te all commercial vehicle ko bakan thup menta ting nang kan thup nang ki bus nang ta ki taxi mo kita ki bang nang kan thup bat ngi menta ten rigiwi pat ki ki all Meghalaya tourist taxi pada kim kitu hadu ka menta impat ki ton ki nang yalam te magi bederu lada ki sem ya kata jing lada ki smudai hisaba kani ka jing euro ka sarkar what happening ini khajna ru kamla ban map penyak od ibin ngi hapsi pada ka 100% taxes jadi sangi diben 50% taxes kumbolong gini ki interstate vehicle ini mentala sistem nanter interstate untuk play kini kamai gumno te kumaki le ni thu ipi kajing kharawa nak mata ka jungki ba kinsiwe khajna ru sarkar tenre unta ka sarkar kama sa sisin ya Baroh ki try kali kinongbo kali ba kin sauha makin nom penan kami kali kamai hakisni ke bangi nang on strike kat ba ka sarkar kampat penbet dak kumoi te yo le se kendami kanu ko kerum keram ngakran sisang ni kumnong ilam lada kami kanu kerum keram nak liang jengin kesangim nam dan jekit hakapor sarkar mukul mensaw wasan nang ka bosaw song na ina isa ero dremanta taksan nang kam di demdai kita saknyan man hakajakasan ki simarpo teng simarpo ko mangpilai ha ki media men hakane wong ba ngim sho ngin hapsim no nak sipo hapsim marpo kalau 100% ke dipen kiwe ko dor demdai nalar ba sitengkar kan siu kan sarkar teknik bisa bagi lum tutik pelik sano nuget chat of account kejeruan kedan account mau demdai kata kalau ba ngi pressure pe menta kalau tangi ki ni ki kali kamai bobo ite ki resimet ki bersiu hok si sai khajna ki pratli ki project ki khajna sa sarkar sisin sistem tingi kentu ba Naduh kani ka Tarik ngani tu ipi kat ba sarkar kampat khot banyakran na kaliang jongi ka sengin ketu ki try makin bit makin phasai ki kamai jongi
Ya kan ni ngani tu ipi ngila jukuli nak we ke pos we pat habide kan ni jing lum yak pisah nak ni ke lisap mut mok kion le hadu kat manta nak yang sarkar kinyet nak we department ya kata ngani tu ipi pada ka RTI ru ngala bio maki kinyet nak ke state government kinyet aku muda kinyet ke transport kinyet ke government kam sai kan ni bisa tu kali sih mo te ko nak menta kan te nak yang jungi ni pressure menta pali pa kan ba kila te pa bisa kam le te le yo de song ru kana ru ti kau mentah hingga layak keren bagai jing tax yang sarkar yang ni kedor bayang penyang kalau live hui tengah per liter mah kamu kan ni jing syak tax kamu dah tax tangingi kali kemain dia buat bobok skuti ni bobok kali private dia talut malah terlalu yang mentah live hui tengah silitar temu lada the mentah si hajar tengah kamu live splash pun hapsi sarkar tapi uang na ba tak nak liang government kalau ba kedunai ki fund gini kita itu kamu dah syai ha kalau mau penon kam kalau nu bantai long ker kumi kran kam syai tedeng uang bagadi kases tedeng mak tak tahu kalau bangar ai jingmut mentang nang ni sakmat baik kum gini dukan ki bay hani ki commercial area kam tam no kini kum hagi yaudo lani kum hapo kandailan lani hagi wi ki jakai belum commercial area beli kim tax ke government la sudu na bisa do tablim tax naki apa maki ki deki commercial dem dai ta ndai mentang long maki ki ya freedom kamseu no khadna ka pada ki kibu pada ya ke parking space ban ting customer hapo suro tekum kita ki bro maka dawi ba ka petrol ka kiu ka dei na ka jingsim tax na ka state government hadu light way pia na ka per litar mo silitar de menta ka singing lawan persngau ya deputy chief minister boleh ba ka government ka sim hadu ka ne me iru ila ong ba na menta ki developments jong ka states te nakaliang kejungi ngi sungkhya bat ngi i hang tu nakaliang ke central government ke sim tangkat kandai tingkai yai mo ngila thandrim na rupiah mo ngila kentu i yong ba balai phim sim lang ko sim ka central government mo namar dang dep ja kini ki post lockdown kini ki banai ki bladem dang don uni covid hadu menta te ka bela ka kam ka jamru ngim biang su dai ba kata tang ya kini ki nongnya kali kamai mo ndrai kala kata lo ya Baroh ki pat ba mo ke don kali tinggal orang bakal jagi ni berkhot kensan ka sarkar Jylla pat ka penkiu ya kan di petrol dia hagi por ki peladep ru habadon ka lockdown ru ngami ba ka sarkar kan pelat ya ki bai school lani kan pelat ya ki bai yeng lani kan pet ya kini ki marba mardi ya ki jingkiu dor ru dan re ngisung thu lada kiu dor ka petrol te automatically ru ka marba mardi ru kan sakiu pat Baroh ngin se syak talut te dei ha kan ni kanong rim ba ngilawan bani kendu deputy chief minister bat kham tam lai la mentali la sedang school mo ki examination ru round the corner kala ab lupa ki students de kumnu kini ki kena school ki students kin wan kalau ngaba jenjar ba hadu kata tingila kendu ting ya deputy chief minister ba dalle da ba kumnu ru ide ban penhiar dono habide bat kenika tax jongka petrol ka pasim na ka state government kenang ba Baroh mo ngin ya imlang ngin ya longlang kumju ngolong ki hakiwe ki Jylla bat hakiwe ki Jylla ngi i ba po Mumbai ngila itu i Bengaluru ngila itu i ba ki taksi asyon ki prepare menta ki la pen kre ya ki strikes mo la pen kre ini ki jing ki jongki tingila ong iru ba ngim kwa ba ngin long against the government la ngim kwa ba ngin mi khmat ba ngin yakhi ba ngin strike ba kani hi kamde hi ka issue tang nam ta ka jonga simet tang ta jong ni nyong ya kali simet den re ka di issue jong paj ba telada ka sarkar kam sngam te ngiru ngim ban si ngi hab mi samadan mo ngi hab mi samadan namar ba ngim don la su da ko moi pat mo ngim don la su da ko moi namar ka di tanghang ni hi ka jaka ka ri ka jungi postit jungi bangidon ya ka ni ka lat kamai telada ka sarkar kanyon yangi kumne ngim ban si bangir ngami madan ngi haban pungki pat ba khnang bak sarkar ka haban sngap